Government of Assam Education Department pen Assamar lo quality education ke paman pon chia phan kabor ipon along Karbi Anglong Autonomous Council penta RD ki pidun. Government of Assam Education Department pen chapatur pipon si Assam haver angkangar lo quality education ke paman pon chipwa ke mang pen kedam tang 2017 aningkan pen Assamar lo gonot sof ke pidopon bom bang bomason si Peneng le thot setame ingdeng pho Assam Gonotsov 2024 aparman kedam tang ar koya chiklo pen kapido ponason si pini thang ni phai phor ni pen ke West Karbi Anglong arlo education block 4 arlo school ke do ana phan setame third phase Gonotsov 2024 kapido pon thualong Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum penta RD ki piduna sonsi West Karbi Anglong arlo Education Block 4 arlo Amri Hawar Chinthong Hawar Rongkhang Hawar Lapen Socheng Hawar angkang pialong Mesen pen third phase Gonotsov ke pichun pon pe meji pupen pini thang ni phai phor ni pen metang school along self evaluation asai pe do pon si Klimso Marituma phan ke chisik mek pen ke do ke thakdun pe thek chia phan than mum ponlo penap mate thang ni phai troxy la penner cap niang bongke ang tan pen asat lang ke lang chari du na bang external evaluation pe do pon po la so long ang crack pen birta ke long do na teng pulote Panchayat and Rural Development asai kam ke claim bang phi additional secretary Esther Kathar Pipensi kelang ponjia phan arpu ki pialam longdun Chinthong Education Block arlo kaduka way school hum pharoi sira trox kepra ke thom aphayang bongpen kaduka way loga charli osomara phai mate total enrollment 7868 aphay longpon la so long clustering koi rahini thakponsi school hum phokepra ner kep thak pedosi satlangang deng angkang pipen ni thom abaha gonot sof suri hini ra engkoi rapli mesen pen ke pichun ponchia phan mangpon pini hamren habe LP school along setame gonot sof aputha ka chisi ka chidang pedo ponsi klimso maratum pen lo than bangang bong ka chithan ka chimum pen ka chisi ka chidang pon mate kang hong mek ason si thek pon long Hamren Pen Bidaraming Leng reports Karbi Daily News. Ning le thot third phase gunok sob dak West Karbi Anglong nilitum Chinthong block Hamren Habi LP school ta initial evolution lo to da 8:45 pen chengsi 9 to 9:59 morning assembly that pen 5 minutes sabang agailan sa teng pen SM student atumhan rule call lo attendance dete 9:20 pen bangke exam ke tok pangcheng lo 9:20 pen 12 an baji krenian exam tok judlo exam tok judat pen baji krehini pen baji 12 to 1:45 an bangke usomar khan MDM ke pichwa por athik pon lo na government pen apia ateng ta similitum ta pon lo ini ke la gonor sob ke nilitum bangke day 1 la day 1 day 2 day 3 pudo nilitum hane day 1 si nang kita pinaba bang siala external evaluator EE bang penapsi bang gini itu malong pene pining bang ke EE bang ke assistant dak vice college mai assistant professor Junali Purati pene VIP lo puri dun bang ke Esther Kathar additional rural and PNRD long additional secretary masih itu nang bang itu ini bang ke aning kan bang ke juni bang ke nilitum B grade segelong dun pining nilitum penangan bor ipon langsung la so grade kapar lu ponji pan pini E plus kali sa ian kilong ipon si bor ipon lo ya sa pining bang la kedam tang holiday dok pik pana jok enrollment bang tuning bang 100% to pining bang 100% abe kadak pen la OMRC nangila teng pede 111 student ang bong pen pini ka present only 90 student be only temado sa pet pote enrollment bang ke class KG1 ki course ni up to class 5 and 136 student do pining bang ka 23 bahalang matinon nasani kan bang 136 student non ke la bonus sob ke course ni mane hisab kon pe class 1 up to class 5 an ke 111 bini lana pon 90 lo ka present kada itu nilitum teaching staff ke ini ke bang podoni hai kanon ke dam tang ateng pulote bang pilet kasi
non nilitum penap la itu mangata chuning di dunia bagai teaching staff aku ini apa baju makasih body polo ini ke 1:30 ini udah than bang pen bang kongkep ni mati student you know kalau sorting by 136 wote bang ko do ni bang ko bang trok ke do mile hai kita non bem juga masih dah sab cicang teacher solo Chin Thong kidam tang result teng pulute chin thong block hello result ke kapap hidu nai nai lo kedam tang step kana gunok so bang second phase jun aprang edi masud ba chin thong block pen cd ke long dun dokti la cd ke long dun apot si poson sila cd ke long dun mata penanga teachers tum neli de lo neli penceng lok penanga teachers tum maningin samselu poson a paper ke lang roma 100% attendance atu bang ta hala da bang ka grade bang pa hidun tu okay hala student kompi ka dima bang ta thang mane he ip ke long dunji pa phit pi ka tum bang ta ha i plus long tu lok amala bang penang ana teacher sama ningkang samse dunon ke dam tang arjala teng kulete aku lang dam tu nang la sila ke dam tang ningkan bang arjal mimi ong si chuning abang council pen pre gunot sop council pen bilo la November achik lu sigi bila so November 28 meong 29 na tarik meong sigi bila so bang ta la ka dove 11 blocks penang dam la pu west atu bang ta west kan bang long 4 blocks dota chinchong block hello mane kapap hidun nai an lo kapap hidun nai lo Lini humpo ni bet i plus kelong dula council huta. Kasi nona bang ke la officer tu menceng lok district officer block officer tu menceng lok tanon ke dam tang ta pinangan training pilo nona bang ke pinangan ke grade arlu dunang po pasikat do school pinangan ke jurlo nona bang ke pinangan ke morilo ka do beta. Nilitum perangke tumpen nasol interaction nilitum ke bi seta me ke thek penando tang te people si gunosot ke dam tang ni kanlong grade B long long La bang nili tumta chini ni delu pia polo ne manela OMR sit pen si bang ke che angke ko scholastic pen ko scholastic le langdam kota da kalom lam ke pinang ana tumta sara ke te tumata district officer tumata banglo non ke dam tang result huta e plus le long desa e ke long po nangli tum ke 100% attendance ampara la angton la ko scholastic ahin ta langdam hai sa long dun po sa BC a grade bang pa P2O masi non ke gunot sop pusa pan chisik sedeluni ku kaya teng sila da por pen lo than po bang kopi magi pula a poro teng pen examen por so teng siklem chot